Hormatli musulmon bertuğanlar Allah Subhanahu wa taala Allah Taala kabul bola turgan dua bul arafat. Hormatli bertuğan, mına karasaňızda Allah'ım uşunça bayılıkты berdin. Menin kılsın. Uşu gündörü kılgan dualarыбызды kabul kılsın. Andayın paygambarımız Muhammed 5 nerseni süyüp 5 nerseni unutup kalışan. Aga bere turgan esep kısaptı unutup kalışan. Hadisinde törlerinde belderi bekçeyip. Elhamdülillahi Rabbil alemin Errahmanirrahim Malikin Malaikatu saffa Zurul mer'u ma qaddam turaba Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Allin Allahu Akbar Allahu Akbar وحسن عبادتك برحمتك يا أرحم الراحمين لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد له شريك في الملك وخلق كل شيء والشكر له على آلائه ونعمه المبين رحمة للعالمين والدين بارك الله لي ولكم في القرآن العلي العظيم السميع من شرور أنفسنا ومن سيئات إن نسينا أو أخطأنا ربنا الراحمين آيتın sarmarek bolsun.